ene anyasem ketro se ne ukowura so to bi mu so kwa akotwade asabre no enioma boa denden de ubewura ha se so ne boa ubewura so atese achemu danjom ura ha price as ade ba ko no price ni different inti sabre no na dwumadi a ekoso edo no enumo na June 4 abantuguo ekoso ewo krom ha na ayade bia ani di samanyokuo no wa motai edie pa June 4 bia no wa mo hwe eka hwasem na wonom ahwe ensusuye ene botaya na taisa abantuguo no achie enu nti endra da na ye June 4 ne nam so ama nipa wotu franka ede ama eni di samanyoko John Ramani Mahama kojina simpie ni apaso wo framanta mu voter region edi nsem bi tu dwaya no ogba mane chem se emprepre Ghana empentin kwa yetie osu eni adwaju asese Ghana fo hunu wa mansim puno mafrantumen ni nyina ya saade we bia na koso 1979 numu a yetu abangu ye no enu ntu osimprempre woka edi ache his excellency na nado danko akufado so wonhwe ye nyina ye pantintim na wonhwe se enioma hodura eha Ghana fo no wobetumi ayi afiri ho wotoa ne samsu bioma no wo kirem se sabre no Ghana man pendeda John Rollins abreso mu ayi asaku no na awobotai na machire chem se na corruption cause we and wo mu hwi aban atugu ye na wo se mprem tebia ye wo mu Ghana ha se no eche June 4 tebia na wo mu se corruption de na June 4 krade ye wo se 2023 mu his excellency na nado danko akufo da ti abendwa so corruption na bo mu kan fute tefun kwan enu ntino woka ede acha na nado danko akufado se wonhwe yie pa ewo ne nyoma hodura woyo emu wo fasa akonya no so ka kire Ghana fo nyina da se ni omani si apeni atempenten kwa atia hasuo wo kurom ase no enkofo padwuma wo mu nya bi nya akwan a enya papa na nipa nam so a ekwati koko yi nya sika o na so ne kwan pa de won kwankwa ya ma no na wo sesa de we ya kokoso wo kurom hwa ya ninam ya kukuruhwi ase bebrebe Ghana fo nyina so na afempinu ne aduonu na abato no wonom entoma ani di samanyokuo no na John Dramani Mahama ene na bedi akire obegbo ni din akire wo mu nyina betra so toto nioma ento se Ghana fo manimu a o se ni akoso no ahoche no kura chen June 4 de a ene Ghana fo nya adwen sachera. They prefer to better their lot and improve their circumstances to the detriment of the millions of ordinary Ghanaians. Opulence, ostentation, gaslighting have become this government's preference, even as unemployment in our history. Almost all the independent state institutions carefully built and nurtured over the decades to ensure sound, balanced, and equitable governance have been deliberately weakened and bastardized through politicization and subjugation to the will of Akufo-Addo Bawumia administration and the ruling New Patriotic Party. Ours is a country in dire need of proper leadership and governance. The June 4 uprising occurred for far less than what is happening in our country today. The national decay can only fester under this NPP mandate. A new revolution, this time of a democratic and peaceful kind, must take place at the elections of 2024 to end the suffering of our people and enable us to begin resetting our nation. Nipa wuti ni kai ayabole bamba de ya kron kufita sanyura ani akopia mu ewa National Democratic Congress ani dis ya manyokuo mu emprempre wonu de tu franka edi ama wo mu afimpinu ani aduonu nan His Excellency Ghana man perida da John Ramani Mahama obenim busumini de tosu enum afimpinu ni aduonu mechama achibosumini de tosu enum 2020 na afino mampani na nado danko Akufo-Addo Ghana ato abama no mpre tosu mienu na mampani na nado betina adwano so a ibeye mpre tosu mienu na nkebia ma achibosumini mu no ena odi asokobọ fom ewo nkramantamu ebia ye no ne eni osu emusie ni di empunimpu pepepe odi asokobọ fom adeyam
wo mo ba be si asori dan kese pa ye onipa bia ya Ghana ni bia betumi akobutu on mo asu agurade so akane nsem ni na acha Nyankopɔn na ne ha ni na zo de agunanim anade bia fa Kristo som nyamesom no nipa bia betumi awura saa dan mu akwakoye de oba bia aewo one Nyankopɔn entem entina eye National Cathedral no ene din a ebeto odwa yesi National Cathedral ye ba be si ewo Ghana na National Cathedral no de ebeto odwa no se wo mu si wie ya anka de ebenya wom bi ene se biaya wo mato nnwom akwafo yi beye betritiri wo mu mpom be siesie wo mo ho ebesan so aye training awudo bebre ebi wo no afi baby anke bebo onipa asu ye bebo asu eno nso ebi bewom ena afi nka National Cathedral wo mu wie ya enke betumi afa nipa makomako empem num 5000 ena enke betumi afa enya no nko enka National Cathedral no benya Central Hall asanso enya music school baby ebe kire enkofo kwan ya efa so to nnwom enwom ne tenten ne tetia ne kokko ne buru ne kalena ye be churchire wo mo enya no nko enka National Cathedral ne benya biaya ye be digwa na asanso enya biaya omanfo ebetumi akwakobo wo mani akoma na National Cathedral na nado de asobo fom ewo osu emusieni ne ene ne bompu ni mpu pepepe odi asobo fom afimpinu ne aduonmu no eya asase yantam 9 acres ena komba besi sa National Cathedral yi esiso antentambia anchebia hu ase abanya frase atwa foundation wam sana na do nani abre nani so de hu supa didim na adanye sisi sabia ni na ya dwiri ni na acres no ya dwiri eso adan ni na se wa bie store se wo dan siso se wo company bio emfa wo mo ye besi aso da ma Nyankopɔn wo mu dwiri ni na agu yi ente didim wo mu dwiri gu ya wo mu twa foundation afia mu guso tentam wo mu twa foundation ba wo mu twa ba ye hu ase na nado dan kwa gufu ado nensa agene de entem se na nado nsa agene ne se esan se na eyedwumadie bia wanka se nyame ya na dum na oba aban mu a obeba besi ama Ghana na obesi ni so de oto oman to na eba besi wankyem sa na utie ne kasa one ne nkyem ne de ode batu dwa o cheso no ankasa na nkesi ahye Nyankopɔn animunyam ene Ghana animunyam na nso adwuma se miken emfie makomakom yansanie aban ne tumi nsin wie wo mu du foundation mo nto aso biem eno na mrahye bidwani ma de hia ewo Northtown abeton peso aso odumnya for Samuel okujeto ablakwa e de ababetu dwa se o kama Ghana foni na tiasie plane fa se National Cathedral no baby wo maduro no so obi ka so mbetumi asia wie pa no mbetumi ato aso a sinipa kro hu sanso hwe nipa na so tia kakra tumi taa na pampam anane kwanchi so na de man fam na no wadwo fogo esanso se nipa bia ka to se National Cathedral no Ghana ya beto aso awie sa dwumadie na eye ntro no mutwa enu ntoka si su pense National Cathedral dwumadie ni de awu atonsuom osan to ne sanso ka biem se adia etwa no nsum kura ne se National Cathedral no na Ghana bakosemu besi nei enupa ni dwumadie ne sika so pa anka ban eye oto anensem so no se omampani na nado dan kwakufa do kan bi pa ena dwumadie ankoso akwaso onunu no ho ena osre esanse de enti okasa ne se National Cathedral no enga osa aban na nado dan kwakufa do ejina simpie ni apaso ana oya nkyerechema Ghana foni na tiase ne ehu sika anka aban ne de ba beye baby obenya sika na free kwan obefa so obeye no se de dan ne tie se de ebenya no emfa so obeba so enga osa aban ne sa nkyerche weni na enya no nko na kwasa ya nkyerche ama manyofo titu ni mrahye bdwefiefo no na kwa kyerche nsemu ama wo mo ena afi obi bia no hu bom no na kwa kyerchem na so se omampani na nado anya ne saa enu nti ena ama ne National Cathedral aja asase ya ntam na yekesa ya dwiri omanfo ajapade ni na agua besi nei ye ntumi wie no o se sanka ban ne ye ne saa enka dwurum die ne asore wo ho a omanfo bi didi wo mbotom didi fa ho no enka saa nyuma wani na no etu betwa Nukreni Anka President Akufo-Addo oye public broadcasts and oka say Ghana for me pese yenyina yensi National Cathedral ye be use musika mu be ye contribution taxes na muti yenyina yen discuss ye de ba parliament na ye debate as a national project where we can have a collective buy-in Anka the kind of controversies the way a project way ababe an iconic symbol of controversy, diversions, corruption, conflict of interest, dual identity and all of these scandals
a dominating project we no anka ANC as I say Ghana for nyina etiasese project we no by the time I bind be real that is if ever because they say no I have my doubt whether this project will ever even see continuation project no I collapse it I can confirm to you say it's dead the project is dead we share the documents on one kasa ediba parliament cost no initial of the structure a year $383.4 million inti sikano huge this is the biggest project you undertake probably in the entire history of our country. It's not something that we should take lightly. Analysis and our projections, no more. It is a mediocre job, to be very honest with you. Odumnya for Samuel Okujato Ablakwa San to asuka biem se. Baby omode National Cathedral dwumadie no kwa no. Otumi da dwene ho a onte ase. Adobeti baby kakanso ase no odwene ho enyeyi. Na de nti okasa ne se onim se na omampani nanado. Wo mo de ko osu baby amukura emusiye no wono ne yadbe pin kan enti agragro ma ko dwi wono mo e de akwa sin kan osu emukura bia no ni opposite pepepe no o che se nyenyenyenyenyenye na no so kan hu bi e na ma besi nei sa National Cathedral dwumedie no abanu ntumi nkon hu bi no. We will all have made contributions and then we will know say oh okay this is even the location menye sure say if there was that transparency anka yemu bi bepene location no kra no omo ama omo and discuss it resignation letter yewo clear or say he had issues with the location baby a omo choose here a honor parliament wo a honor conference center parking was a huge issue anytime there is a program there either VGMA and any program parking people have to park far away and walk distance there is no way yemu bi will have even advice cite it over there. Onipa motini ni ayamra shebedwani ma adehye one of ton abeton peso aso onimnya for Samuel Okujato Ablakwa enumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emuna wode wadwen fa SMS 0594841044 yentinsim ewa ha say openia wono na hwenkita wudie ensam so adema abanya watiso becha New Patriotic Party ene pipia manyoko no ayo owura Richard Ahiagba wode atu dwaya wototo asra Ghana fo nyina da semprempre ya His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo amamuo no ewom se nioma bi wonu mo enhye dance sisu ye na so ma Ghana fo nhwere gidie ewo Nana Dodanko Akufo-Addo amamuo emu na ne nsem wo cheche mnyada no se abanwe na ni swade hunu so papa kakraka abode enu nti se ka Ghana fo ni nyina Ghana fo we krom ane Nanado ya adwene edi nani edi wo mani edi nachia edi no abambamba ne yoyoya ka Ghana fo nyina da ani behunu se adu show boy na nane so ko wo pensha papa ni show pensha na wo cheche ni nsem wo ene wo gba mane echem se pembebre no ano emabunu be ya adwuma aya adwuma kakra 1 year 2 years kwa behwanse yesi adwuma na sai kwa baby foforo obu okra abo adwuma no kra de onya bi nye we be wi university suapon ababet na fia babuade maame wo jare ne maame ton mokonu oton bi obi a we wi university o mema no kra de bebrada ne taxi drivers won kran ebi adane Uber drivers chasa hometo wakwa akosua ehuma ya wose kopa hu adwuma yo no ebi ni ho enu nto ne namba bachire ebi nso de amunim so sukuu ne kura wokwa ya enkwefa so papa bia ni so madam fuko mensa woko bi ankwa wie papa bia na wada garage enu nti me no me nko sukuu nti ane mesha ase adidwa na edwa no so nya edwa awia bomu edwa esum womu esum kabi edwa ena nkofo edie na wachire se edwa no so no nya nkrambupuni mantem de ye aja bosu ko ba ene obekọ monte awodro so nkofo eton nubone nkofo anunum bi esei owo mpefo no chese o madosu cho ema sese kura de bebra firi kura nkuro nketenkete obehu ntampe abranti ya bone huna no bonano a Ubekas wenya Bible no wa kan na aso wo hwe bibi wom na wo hunu ni yenti etuana no abusua ahomete enti wosesa nyoma we nyina da ekoso no enye se His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo show boy wo hu yo
wadinani ko twira wi se hwene santamu kawe ahunu nanso no yase wo twi bibi na wo twi na emma na bibi kuram adusho gba ni so ade hunu ni so behwe bia mfidijuma ewa manti aseman Ghana mu o ne sa ya so apre adwuma ade ama mabuno etu wo sabotae ni se no kunche kakra ya nya aduru hu se hwi Ghana maburu benya adwuma ayo enu nti wo ka che Ghana fo nyina da se kakra na akokodi numsuo ena so wo ban so kohye adwaye no watum kokora na chese wo siesie baabi ye na enu sa na obecha pa enu na do kwa kufaro wo twa emmei ya wa bra ne ho afekire nani afekire ne ho wo sra Ghana fo nyina da se nyese bia wo ho na adwuam se kokobia kokonti ena omu body later se dabi wo mu di nyoma egu akwan mu wo kire ne nsemu se wo hunu se Ghana fo bebre no atoba ha ebi gidie atu se kwam enu nti wo ka ahye Ghana fo nkran se na do dan kwa kufu ado de ni putimu pane ne bota nya so bepa adwuma ede ama mabunu nti kakra ogusua eyo enu nti ebe kakra no emabunu egu emonte ahudro so wamu tompia wata aswata ewo monte ahudro so no yebehunu so mbekọ back akwa adwuma ayo na adwuma no so akwa ya eye 1D 1F obi biara wo temene yenya gidie hwe se MPP ni so ade hunu a ye pese ye make sure se sa problem one district one factory ba be solve this problem e bia na antumi an solve ni nyina prekope but ni so ade hunu a sustain investment in one district one factory ye koso e discussion ehwe so mane ye a ebetumi asolve most of our problems titru mpono most of young youth here was street you see na say omo e wa crampo so come back do no a journey from the countryside no maba in sake of greener pastures adeba ko abetumi atiti nipa ene se obesore anopa na unim dia wo ye na bebi a woko but so onya edwuma onim se bosumi se obenya se bosumi se menya se betumi ahyehye na brabo abetumi aboa enti no I think say mesre na maka say Ghana fo nyina yenya gidie ne enkoso an support to aban we na ni so ade hunu ade a bet tackle the biggest problem Ghana ye wo youth unemployment ye guso ye ho Nipa wuti nke wano ena yenkita udie bofuti edema New Patriotic Party ene pipi amanyokuo no Owura Richard Ahenkan na Owura Ahenkan sanso toa ne samsu biemu a eni wo bom se gba ka che Ghana fo se eni dis amamu agugu akwamu ahwe se wo be wi abanimu na wo mu cheche bukura do mo se MPP fo akwakofa akwa bia ba yese akwa ne mbrambe gina ewa sen nofo na sa akwa ne yede ne kwa gina no kra no onu wonto aba ewa sen nofo na nso eni pipifu ani brebone ne agenda bi nti wonom epesa akwa na ja no wogina wa sen nofo na no mo na owura iche so your argument for flat wasi any DC for argument na wo argument wo krom ha say no enya papa baku say na wo kirechirem krata NDC for the buy na patchre say MPP ye pese ye fakwa bi so na ye de obi a ono so contest wo ye internal primaries mu so ba be di MPP ni mu wo sa constituency na yakoto aba enye no kreda say MPP say ye ma yenua chaso poku edi abehye asin of abaton krate omo ye nipa mienu na ayese ompese omo contest June 7th ene yebeto sa aba nti nyantoi enti se ka ne aka no kra MPP ni candidate wo ho a ayese ye prede ne di akwahye nkrate nso so mpo no emra ensi kwan se esese wo ye obi a wa register or sa constituency wo pepepe ansa vote be ejina so obi pese o contest na obeye parliamentary candidate ese sa nipa na kane oye Ghana ni na odi be 21 years minimum na sa nipa ni din wo abaton kratem emra no ankyere se enwo abaton kratem mu a ewo bebi a o contest no ansa wotumi a contest Nipa wuti ni kai kopiemu ewa New Patriotic Party yani pipi amanyokuo ni mu a wono ena etua nkitahudie ano edema amanyokuo yi Owura Richard Ahenkan ye toa anwumre no nsia akan kase ne so no asugusu ya wutie ewo Ahenkan FM wat wasu
yento ansem ne so yi na penifo ka asem bi se enfia wo so ne yedi na obomofo so ne de ne nam ho apaso ena afi ukoto sa ayi otumfo bo baby pan te se asene salam tumfo no hye onom no obekona wa geji na nidi ti se de ohetom no bo baby pan a ubisa no be che odie ntia a oye sa de no na se ohia ne pa na eni se awia no obinfu bi osan so kira de o university baako ebe kasa efa ayemfo a Supreme Court batan ebua se ma onyini bia afa no nko hye amanyosemu enkoyi nanim nkota amanyoni bia ti obekasa fa ho na enumu aso na head of department ewa University of Ghana Department of Linguistics chese oko University of Ghana Legona penyino tia wo mehwe kasa wodro anono obemfu kofi ajekum oka bonzu la paix oka please where you going oka kwame blabezi oka yawo na okwa fama jinko tade mame oka kwa maibo no fu oka kasa wodro bebiri oka davia lafia lo nina okambi papa wa bin papa ti ba bi otumi ko e na o che se atembo Supreme Court batan dia ba e che se anfuntumi fom nko wurewura manyosemu sa chaka no o say Supreme Court batan oye too much Supreme Court batan oye papa nyame nhira no die nti okasa ne se o se so yo hene na so do nko wurewura sa anwema ni mu a na so okronu na daachi bi o de bombo ba batum se di mayawo na edini pampempima wu e okronu mu enu nti de court batan akane de ne kwan so ano no o so hene de nke huye enko hene wasede ne wamamne ne wamane ne udwumade ne se enka odi obegina finfin abri bia enu nti na oyo hina ye de sabi ensama enfa kwam e ba ufie se gina siesie mayen na wo so atwini panani ma hwa asem na siesie ne kama ye wi wo mo nkona afia mo ya wa tu awa ento hine de enka tumi ekutamo eni obu o manfo de mamu no enya de ketwa na so Africa titru ye na ye nim kwan ya fa so ya manyosem okobrane ba be campaign bu a de robe bo entade obe printe de do obe ye eka obe bo ansa na obe giro no mo eni o manfo na obe se wo mutumi na onya tumi na wadi wo mo so aye nneoma pa am wo mo no eka obe bo wo no nkwan no enya de ketwa ya se ya manyosem se tam enfantu kase pan ya bi sei nesa nka o achimo dan ma hene edi no akọ wura sa amanyosem wemu a entika no obi sa se entinka enfantu o sanka obedi party ba akwati obedi nipa ba akwati na obedi ba akunati ekoba no sa di otan enenam eni nto hene bia ntie no ntie ne se enfan ko sha amanyosem mu na mom gina finfin abribia na kan de beboa na aboa kronima na mampunto nso ba kronimu eno hene wasede kase pa na eno na meche ya Ghana mamra afia pem ankwa de okunmenu ebua da se oyo hene bia na se odo ko ruru amanyosem a na so atomra papa Ghana 1992 constitution mu eno ne article 276/1 uko disa nyamra nsem ni bi party edi wabiyo party edi onyampo ono se oyo oso yesa wati uko jina baby ena party eba no yesi amame ntime manfo mu na manfre ye mra eya mo ntuma party di oso yesa ho so atomra sei eno chire clear to our feet. I think it is very, very clear, and we shouldn't have even waited for this matter to have been sent to court for a judgment to be made. It should have been clear to our feet, because if you look at the role of our chief, they are supposed to be very neutral and absolutely neutral. Let me just draw your attention to some of the functions of our chief. They are supposed to be in control of the maintenance of our culture, and if we're going to maintain culture and you've divided your people on partisan lines, where do you start? They are supposed to be the head of government of the entire jurisdiction, and they are supposed to be the head of the judiciary. So all matters, disputes are sent to the chief party. So just picture a chief who belongs to party A, and he's presiding over issues that are affecting parties A and B. How will the other party that is not on the part of the East feel? Oyiwa onipa amutini ni eye panyini po otua kasawodro ano ewo University of Ghana Legon obenfo Kofi Ajekum
Janko yanim ewo Kasiebo no emuna ansane ebeto aso no ma yamfa edwadie entro aso na fe yatia sim ketrafo no mami ketre mayaduane kagra ni enie omuso no muso mo ko strike yo baby asisi ade ayira kono ehu pa ti yade anu so munchire mu beba sa gender minister kasa nti omuso mu de omasam aba Jubilee Hospital say Ahenkan cho say mprempren say we yare wo ho dodo ahu wan kasa tum say yes ase bibi twetweme ase ye wo me pane wo hunhum sra nyani nyana hunhum asem ebu atim say we yare pa huna mu twetwe me sra wa akọ na adokitafo nyina so tentempre won kwanfa ma Jubilee Hospital ope baby di utiato umpe asumeti pana ze de nipa nso de nipa me say wo hono wa suradio asumeti na me say me kwoto no ni kwa mu nyina na atotomi ubusa na asempo antimi nka krom ha yare akra ya de twe enti wo de umpe so obi behu wa bra wo yare no de akotwe wa ene ya mesra wo kwa Jubilee Hospital wonom ewo private ward ewo honom a ubedem obi ahu ba okukwa mu nioma na doctor fo agina so apre won kwa ede ama obe yare awie na ho beto nkote ekira sembia na akotutu krom ha de kwankwansa ye de pa lab nso wo honom nti bibi ni yaso yankwankwa ye surgery yankwankwa ye surgery na nsa ne be kwakwa surgery no agire ya hwehwe umagam hu se ade we poteneteto ya hwe odunsom hu se lab ni honom a ya hwehwe odunsom enye ye hwe umagam enye ye timisrawo lab na bi wo ho nti bibia pese ohunu woni padua mu oro wo mba check ede ama wo pese ohunu umajaku a wodom kra no a blood group no omo be check ni nyina ede ama pharmacy wonum enura mom ma se den enuro ebi wo mpa nye enura aspy da bi nye yanu fo bia bia de befie na be calculate ya tim se draw we yare am de ko enye hu adro ne de maamen we dia pharmacy na ewo ho no enuro papa na gumo nti dia doctor ne be twro no enwa bi no mbe yi ede amawo antenanta me se o pesa o fa yafu a mesra wa dia bompa ya na nyankopon de twetwere ne wa bia o yafu nim na betom se kromu a antenanta na eye Jubilee Hospital ko na yen show kama na bibia ya kama kra ne da wo yafu no ultrasound and ECG machine no ultrasound de ayenie no ehwa kwada ne bobre wahu akra ne su ne ban odeda yafu ni mu se ni tia form awie ne hwena form awie ni nyansa na dwene na form awie ni nya ultrasound no na behu ECG scan de ya de foforo mema no apia maya no eno omudi hwehwehwe mu ahunu se prostate yade no enkonko damuo na enkonko hawo na meso egusu agina wo ho eti wawie no postnatal care no so hia ehun hia pa akura no so onya Apollo high care ko postnatal care kwala na abuja ma okompuom na de safan hye ese bo na senso mentio Oma no nteda Apollo hike fo no edi mesra wo mpese wawo akra na wi obeda ne Apollo hike dia no postnatal care no ewo Jubilee Hospital eno no wonim ye dada akwada no na didiem ebu akra na didiem kra no nhwe ne ye nti no akwada ne Apollo hike edi mesra wa na didiem ni akra ne nantiemu ni sififrem yabemu akwankyere ya akra ne benya ya fine brom tenten wanantena na no atekama ede amawo counseling unity wo hono munti yaso asembi ni wankasa tims asembi kyerɛ so onwoma bi shedansi sisu ye ewa apomodin mu a na wakɔ ne mpanifo akɔ kasa wakɔ kasa omoma akwankyere ne wie a wasem wonte wabonten bibi ni yasi operation theater ho wonbeye ede amao wani ya we akọ Jubilee Hospital na eye clinic wo ho diabetes ni hypertension for no mo clinic ankasa ewo ho no mo a Friday na pa bia wo mama mo nkyerɛkyerɛ maduane diem ene madu fam afa kantin ebi wo ho
enti aduane papa no wo no wo nya magi ne spices ne cube bia kokun akote wo bre so akote wa ho oden so da bi canteen na wa Jubilee Hospital no aduane papa no mo no wa mti udidi no na wanom wadro kama ho atoko fa show afa insurance ya adwuma ankura de ne aban de eno nti Jubilee Hospital de okwa apomuden de ebe gina so papa achemu da abo abo kwantempo ne so amantransam so ne so na behunu wo mo frɛ 0244 575799 0244575799 ana 0241 784645 0241 784645 nani Jubilee Hospital mpanifo ntwetwe enkomo bọ́ọ̀lù ẹyẹ ewiase ẹyẹ bọ́ọ̀lù yìí obi wọn ma chitu na papa no bọ́ọ̀ táàmù paa duna ne yẹrẹ ewia aduane cross dẹ̀ bi mi ndidi mi kọ́ akọ̀hwẹ́ bọ̀ agorɔ bẹ́ẹ̀ ni kakọ́ abansana waba bẹ̀ didi ẹ̀kyẹ́ sẹ́ tumi wom ẹ̀mu ẹni gye kyẹ́ sẹ́ ẹ̀mu ọ̀nyẹ́ free mind ti bọ́ọ̀ deɛ ẹ̀hu yia paa na onim UEFA Champions League ẹ̀kọ́ so no wọ́n ẹ̀kọ́ final no eye Manchester City any Inter Milan na final no bekoso ewo Atatürk Olympic Istanbul na match no bekoso mimini da be ye 10th June 2023 mimini da we ye na final no bekoso UEFA Champions League unim Ahenkan FM de ba ne say ye be ni free amount enu nti so wasene wo manso across uwo dan uwo wisa baby o hye bi ofonsa yiribi baby ano bomodien bokabra ne yenhwe bo no ma ne nyefa nya nika enwum tuatua so enuane so ono kama yebe no the Blues Pub and Restaurant eho ena yebedi sa adwumadisumi aduane bi opebia obenya bifufo banku hamu pizza noodles aduane bi opebia obenya ena nsan do bia so wo no na de ete ne se enuane we nina no to se ebeyi comment no ebia opebia ofra one bay delivery kama edi amount the Blues Pub and Restaurant timi pacho UEFA Champions League no ye na ye ngitwi ene sa na no de course pani ba nyasem ketwa chocho wie no de ginam no di asa abu chocho odi asa papa etim pacho ye nhia na yo ngata bi ana afa ohunu mo ho o ya katenkwa video ana dabi o kai kan kwatin kwan bi o ya kasam ara ke trafo pepa ni ti ara okay I'm still na be no am kan katin kwan afa hunum aza katin kwan ni konkonte okay sa ba na akwente bia wa ana mata di mu o mi ko tinu ani amisa wa chichiri bia shemu ana tadokun adom kon papa sa so we are be call onive ho green abusia ma yankwa yanimu na yenhye asianto asoe FM edidam emprempre ya ka se asoe wonom na hwankwada emofra ene entotofi wa ne nyina mema yedie nsam so gender ministry enano kwasia dandra ya ena omoso afo mekire gender minister eye owuraire Lariba Zurera Abudu edi nsam bi batu dwa ya no wo kasa o free SHS ye nanso free school feeding no so amode mema kwano aduane na yedi ewo suku ahudro mu no so no eno so ye pa ya eboa ma enkwada setena mu awa nkwada mu ko suku o ma setena mu wie mu de pa eno nti school feeding program no de nya de so mbegya na eho ensem bi a wo ho fiafia ho no wo kirechirem so sese kura ye kase o wo ma aketrafo no mu no aduane o mu so o ene yentua mka so next week ye ba betua wo mu eka na sa next week no de be share ho no ana ane ukopie mu awa asante mantam no emu a churofo edema ketrafo ku a ewo ho eye ma me Dorothy ofori sapon wado so dia tu dwa ya wo kirem se ma me na sam no ka na emoguo
Chiake wama hunubia chuoma dia enti onimpa se maame na se mo akanyina da enya no kre wase sampanifo ani abrepa ya serious dia wamo meshe date na next week dia said next week bia next week o edu next week or say next week it wamo mbra meshe date nka se next week no 10th 11th 13th anam disika ne ba mam ne sai aso ne de oh ani omakoma beto wo mo eyemu Dorothy Ofori Sapon echeche ni nsem won waka se emprempren ketra fo wo mo no aduane ma school feeding program no wie ni mudie efa ntoma papa fra no wo mo tempente kwa atiatua akira ban no na maami asem wo beka ye empusu wo mo kpaku se aprukusu yakei empusu wo mo bako kra se afa kra na strike no emu ba ba ya tawe sa kwa bia taso anunti woka ede acha maamne se nyon san kwambra bie no wombe da papa na womhu sade ne se na ekọ afa wo se wote se maamne kasan se no 90 pesos akwada bia 90 pesos dani trisu no omo ba batum aya no 1 cedi 20 pesos wo se anu so kra mo wa mo won san fanko ministry of finance wo biem na wo mo fa sika ni bin kan se 2 cedi krampo a wamo tubo abeto omyam na se 1 cedi 20 pesos akwada bia 1 cedi 20 pesos ado mu gu prison for akwa wo mu di ahe enti wo se sa ginaye no so no enye gina papa eye kotobeku ma ginaye enu ntimpanifo enko no mu ntwa yutan tare enko mbra biem. And that is the anthem they keep on singing. Next week you will be paid. Next week you will be paid. And so without giving a specific date, we will take it like that, as usual promises. And so it is not going to make us any, or it will not bring any joy into our lives. And so we are still waiting for the right date. Oh, of course, we are still on strike. Never. It is not going to give us anything to go back to cook. We are still on strike. We are still on strike. Even the 1 cedi 20 cedi that she has proposed, we will never accept it. We will still be in strike. It was 97 pesos, and now she is saying that they have sent 1 cedi 20 pesos as proposal to be given approval before it can be authentic. And so now it is just a proposed thing that she's mentioning to us. Even if it is approved, we can't use it. Yeah, we are looking for 2 cedis, just 2 cedis to manage with. 2 cedis to manage with. Kwani kombe so adi atom amoni ayi akakra mekoni ayi bia. Na 1 cedi 20 pesos saying nipa wuti ni kan Ghana de shemamba ukopiem awa sante mantemu a ketra fo wo mu no aduane ma school feeding program no wono mo chro for secretary unti unza ne brofo na de pa Mame Dorothy Ofori Sapon yentoa enwume no nsia kan kase no so na fo adwenkyerɛ fa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp udi achi o Facebook nso ahwan kan 93.3 FM a wonsa ebekaye kase etwagu ewo Ahenkan FM what wasum Ghana Criminal Offence Act awom yi hyehyɛ de hyɛ Ghana mamnanum wo afia pem ankwa duosia 1960 emu 29 section 296 etrese so ye Ghana ni ananya Ghana ni so nam Ghana asase bia so na sa woto ewura to abonten titu na kwantempon so a yetumi chiw bo kase twom na wantua asotwen so wono mama na so wan sa na ehu no Ghana na me bisa wo me take kase ene Ghana fo na sa na ehu no tabi entesa na entesa ni na achi nso Environmental Protection Agency EPA4 anopa wianumre womu bodawro yankyerɛkyerɛ ma Ghana fo onum nsu antontona bonten obagi mu kura afahye se das bin so mpo afahye obagi mu ukofia okoto atwene udidi wi antontone basabasa ye paacho ye nyina bia udobi nwonso tesesa bi kraman eya di huni EPA4 bodawro etu o menye mponche ne enwan ne wo makafo se mo moane ya mo hwen kraman ukona krasabi kraman nya na nguonma ti obi akotutu wi wa aboabo presby eponu mu wono nyaza nketwa
enya asem ketwa enti weni na ma ya woni die ndimu enti ama ya de nketenkete anopa wi anwumire na ehye ho enti nipa bi odi boni bi sa no wo ma etaye sa na etaye nya wo mpamale wi ane de keka etanya wo mu ubenu ayekoso te se kramaya de aka no ayekoso no po che dia yin so kobusa bibi kro asanso meri na ntweko todwe ebufu sema kwa enti efia ekoso monten amrati a Ghana fo mfi na EPA for bodawro ni na chi wo mu mfi no ena afi amene wo mo yesi ensuo eche otoma etuhwa Executive Director Emma Environmental Protection Agency EPA Dr. Henry Kokofu edi atudwa say efutuo bebrebe ni ncheche bebrebe ni kasa hu bebrebe efa kwan e bafa so ebedi ehu ni ebesiesie mantem ye fiefie mu ni miamia odre tene monten so eni no oso ma ya o mabre na siesie no mo se Ghana for ye dede wo ma wo mpe enu nti sesei wo mbegina Ghana mamra 1992 constitution so emre wo mekasa tia wo metutu to ball egu monten basabasa na no memende ya clean up exercise e course water ukohwe gata bako pepa si won mo a efie damni Roberts ne enwoma odwa ye modin gum no enya sanketwa etan aniwu na abofno pa a o manfoko team ko yim no na enya de ketwa enti efi enye robot na be ye nipa ya nanam Ghana yayi ene ye safi no ubehun kratch bi no ahye no coat no abonu shoe onom pe otatam no adinatem o tim za kratch wo fi papa obon obi impo abodan for kwam sesa roba na mo de kogu bola so na mo da ho kama wanda so na okotogu ye kama no bonse ye tututu bola gu basa titu ni ma na mo mpa bra bi abono wo mu pie na mo ne mema na ma onum chocolate tam onum yogurt tam enti obia ye fi enkwada ye empeni ye enkokora ye emrewa ye obia ye fi ni bi wo Ghana eno na Dr. Enrico Kofu say eye afutuo ni nkyerɛkyɛ no ɛyɛ sisi ombɛma emra na yaduma pa na de etene sɛ emra no makohyɛ mi kinantie nkyɛ asoya na de bɛba bonten na makam obiati na wa wantie no wantu na mo obeto kakanka sisi ya kasa na dos akutu na dos akwankyere na ede ma na dos dawudie na dos edrum pempen so a esese yede bra na ye adwuma na emra no wo policy di sisi mu a benina di nkuta ho nche minister be roll out we are ba na anu o hwe meka sector minister na ya implement this policy no na se de enkoye kasa tintini bio Environmental Protection Agency ayi adwuma pro a mamra de asi ho se emwa se adwuma die nanso kanye EPA nkoa ipa yeti o menu na ye nim se ya ye de tia o man na emwa o man kanko emwa ye ni ya setenem nanso so ye koso ne ye enu asobrati ayaye ni amohu ye ni bre pese min kuminya eni ni amahudo bebre a yesu ni ye ban amanfo no ekutia wo be se mra ne se de ya wo de mra ne be ye adwuma se de ya nanso se nipa na free wo mpemu ni ade ni mra so etua na na ayetene eho ne wo sisi onipa amutini ni ono na ye kwanchefo panyina aban edinatua Environmental Protection Agency ano EPA ano na wanfansi ho osan to aso se emra no mde bema ema na ye adwuma wo Ghana na ene wo ma ye efigu monten basa no nom Roberts de nyoma odro bia nsefata ewura ono anim se ewura sabi ontumi fa nto ne mpaso ontumi mfa nhyɛ ne bagim emfa nante de bia ono anim sɛ saa roba no ontumi mfa ngoto no office ensubonsu agya ato abonten no ɔse saa ngrofo no sɛ emra ne kyeom sɛ hwi ene wo mbedi no nyonyonyo na we no so ɔse sɛ emfa sɛ wo abamu nya abamu sɛ wo ye panyi bi wo nya panyi bi wo ye ohene wo ye ɔkyame wo ye hwan wo ye akokora wo twɛ obia ye kyew sɛ wo bu mra no so na wo ye monten basabasa efim potwa ye kyewa emra ne ni obia bedi ni pepepe ɛwɔ memu emrani di wunia na bokobokoboko ye so pechi a na no nkoye se sebi obi na tan obi ana obi chiro ebe ye ti o memu na ye bedi di bewie na plastic ya ye yusu ewie onia no sebi prediasa wo nunu nyansa ehunu se odi hye botomu a enyeyi odi koto na daka emu ewo fie enyeyi odi to ne mpaso enyeyi na emum abontina ye nyina ye wo na ye nyina ye dia ne de obetimi agya no ho eno ne ade a
say ipa ye tenase hu se onyame boy se ne se so pa se de twiro ne Canada ene na ye manya bisudem rayi na ye ni ye huni enye se wa sha atade nko na wo ko na wa hye mpaboa fefe fa ye otini hu ye na emu ye brebe bi atwa hu ahia de bi a wudi uduma de biane na aton de factory na wo de ye multimedia patom be bi amowo de dodo a eho edini no eno na kyerese wudi uhudi entiano no na ubehu obi oton aduane na no pa bia fitini suru besi ni nase uhwe na hwe se shepe na zo be kofie na de na onu aduane no emponche no gumu wanse na gidigina so ubehu sofo na no pa kwese da bia obesi wo ko ochinsamo enso ube kofie no na sofo ne nyama gugu basa ni fie poto enafi obe ko mia odo bebre chese ube wona mabonte a efe akono nanso hwan kom ehonum na bon say yes sa oyefi enti akwafutu akwamo wo mu nyina onipa amoti ni ono ena ye Environmental Protection Agency EPA Executive Director Dr. Henry Kokofu yan fama omo pe ani kwafokro mbetimi aboa magana akwa nanimo eti se oye mistake na ye phone cues kwoto abano de man this so mo san betena so biemu a wa mo so mo we mane ka dompe we do mo ba ba we ahwe dompe na fifiu abobom se grau unya bimpo na mpo de amankra mayare enu nti Ghana for mo mani na hopa ono ne de no na na akuamoa buaten osi wo share live every Ablekuma Central osi aka Dr. Baumia is coming osi NDC for the omno nkoso anunu omhono monsresre omunu omhono monsresre na wa anunu na wo sre dia se wa wasamo uma mi wawu osi wada ade be chen ye bete ye bon e bete ne kankai eti ono mununu omho ansresre ana ombetu o mani na asen of by election no afo mo kwan se hwehwe mo wan se obehunu se ewiase no wanya sharp obi be ye sharp ema waso ayehye blazer san so di abase odi frasante mampo so please is President Akufo-Addo in our dear country Ghana. Father Bernard eti akwale dem so person Father Bernard na ba no apeso dem na ado ba force it was buso so na nado okrom ha na tie brasa no ti na nado ohui Father Bernard na nado du ohui o si yo bu dem ntra o by elections no asen of one mo NDC afawie master planner junior Kentampo wasi ni dinu aka Kentampo BMW wasi hwe Dr. Alhaji Mamdu Bamiao ono pani nipa edi ni gina obetimi abu awatwe mu se dwe sa akwada boni atopa obebu mu kranti se NDC fo no wemu nsura no monte omunya tobe amunya tobe no wasi wemu nsuro ba omia so pa wemu nsuro no mo shada no mayo ma no rani o ma no sare nsuro ni ozo mu nsuro ba omia loki enu wasi senka bombe bana 2024 abato no akoyie na akodi ama officer 1 osi enjoy Kasiebo no style bi ewo adwura asante mantemo prince mi so mi chia pa yem fancy he na afi ye de asini yakona we SMS na aba we ye asene filling station Aegis filling station wo me wo duty Desmond ene ama Porsche aka ama Posti wo me wo di tomo chese mu tie papa wo mu tie no mubu nyame nhya mu ti Posti ama Posti ni Desmond nyame nhya mu so ma dia tum e wasene Aegis filling station mongo so ntie papa no nie oyo e wa chima boabo oyo anwumre majo mejidi se mpomboko de na esansu na NDC takum baako e wa sinema so across district Madam Vivian ewo achimba tabi ono nsi otie kase anwumre pa yedana se so no so age atu Madam Dora ewo asene Bangalore ono nso etie kase one na apprentice nyame nhya mongo so enti esa bibi o amaminchi